National Food Security की मोइरांग केंद्र की ओइना रेशन कार्ड यनबदा लोकल एमएलए की मियोय सिंह अमदे काउंसिलर सिंह की मरक्ता इरांग थोकपदगी पुलिस न टियर गैस कापदा मियोय तराग निपान सोखरे मणिपुर ने इंडिया दा तिनखिबसी लमदम सिकी यलौमी मुतनब्रा हाइना JCILPS की कन्वेनर KH रतनना फोंदोखरे अमदे लुपा करोड़ कया चंगना पाखलिबा कंगला पाकी मापान चंचनबगी थबक असि नीति नियम की वांगमदा चथरब्रा हाइबगी चिंगनब लैरे खुरुमजरी ISTV पाउ मियंग ताबिरिबे सिमु तराम नोकजरी हौजिक पाउ संदोंग पिजरी नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम की मखादा मोइरांग केंद्र की ओइना रेशन कार्ड येनबगी वाहौदा लोकल MLA की मियोय सिंह अमदे मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल की BJP काउंसिलर सिंह मरक्ता इरांग थोकपदगी पुलिस न लक्षणब खोनबदा टियर गैस कापदा चेयरपर्सन याउना मियोय तरागनी पान सोखले थौदोसिदा पेंद्रबा मोइरांग BJP मंडलना मोइरांग म्युनिसिपल एरिया दा हयेंग अयुक पुंग तरुक्तगी मदम कक्तना बन लाउथोखे ngasi councilor sigi watnuriba work mapan ge card yenthokpa chairperson amadi BJP ki councilor singda khanghalamdana kendra sigi MLA amadi SDO moirang na card yenthokpa yani de haina SDO office ta councilor tarukna makhoi ki ward singi oinadi makhoi masana yenthokjagi haiduna SDO moirang office mamangda ayuk angan badagi khongjang changsinki येंथोकदब कार सिंगदु ऑफिस मनुंग लेखिबना कार सिंगदु लोकथोकना बखोनाबदा पुलिस तमदे BJP की वर्कर सिंग अमसुंग काउंसिलर सिंग मरक्ता खुद थोकनरकपदगी ऑफिस के फर्नीचर कया अमंग अता थोके पुलिस न इरांगदु लक्षणबा टियर गैस रबर बुलेट कापखे टियर गैस न पानबदगी चेयरपर्सन अमदी काउंसिलर अहुम यावना मियोय तरागन निपान मियोय तराग निपान सोपदगी मोइरांग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर द लाइकन के चेयरपर्सन रमी बलाना MLA न चथरिबा थोंग यानिंगदे BJP अमदे कांग्रेस अनिगी खेनबा थमदना चेयरपर्सन ओइरिबा मंगोंदा अमदे BJP के काउंसिलर सिंगदा ngasi यंथोकलिबा कार्ड की पाउ पिरंब लेते नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की नियोंगी मतुंगिना लोकल रिप्रेजेंटेटिव की खुथांगदा यंथोकदबनी हाइबे यावरी अदुबो मखोइदा ताकलमद्रबनिना कार्ड असि BJP काउंसिलर सिंगिदे मखोइ की वार्ड सिंगदा मसाने यंथोकजरगे हाइबने पुलिस ना काउंसिलर सिंगदा खुद थाकिबे यानिंगदे फोंदोखे पुलिस ना SDO ऑफिस मनुंगदगे अकनबा सेक्शन थोरांग लोइनाना वार्ड मंगा की कार्ड सिंग पुदने यंथोकपा होखिबदा काउंसिलर अमदी चेयरपर्सन यावना खोंजंग चंगसलिबा सिंगना मोइरांग कैथेल थिंगबगी खोंजंग चंगसिनखे पुंग अहुमलोम तारकपा अद्वाइदा कैथेल पुमताक ताखे Respected councillors in the नाकालमरमदा पुलिस की अकनबा सेक्शन थोरांगा लोइनाना मोइरांग पोडिट मांदपता ngarang yenthokpa wadhoba वार्ड मापल की कार्ड सिंह MLA पृथ्वीराज अमदे SDO यावना yenthokhi BJP की काउंसिलर सिंगना मखोइ की वार्ड सिंगदा yenthokjagani haiduna SDO ऑफिस दा चथकिबा थवंग मरम चादे रेशन कार्ड yenthokpada राजनीतिक ओइबा वाफम पुखटपा मतम नते बेनिफिशियरी सिंगदा MLA अमा ओइबगे कार्ड सिंह April kunga mga da cheng yenthokpa sin nangnanaba yenthokpa khaktani masida political gi oiba khenaba pusinba leite haina MLA पृथ्वीराज na phongdokhe SDO gi khutangda council gi chairperson amadi councilor singda kar sing asi ngasi yenthokani haina mangjongna khangkhiba leire haina phongdokhe councillors in the my magi councillors in the piraga makoi khutang da yelan si haidra koi thambase nasa ayukta gi irang sagat base mayam naibak thibani masi political points ko to gi matam natte national food security act asigi card sing se beneficiaries sing da koi yohan base koi ithau dang ni na koi tawbuni adu bolai bak thibani BJP councillors in na nasi stay to base very unfortunate jage nasi da koi na laibak thibani makoi na ngasai dagi koi SDO office bo koi gi sigi koi gi government institution namani sida changsin laga dharna to dana long moina yengadabani haibagi SDO S Daulat Khana Municipal Council asigi ward taragani thogi councilor khudimakta
नुमित निनी हुमनी असigi manungda pau piduna MLA gi knowledge yauna ngarang yen khraba ward ahungi lemhoriba ward mapan ngasi yen minnagadabani card yen thokpasida kanagumba laktaba yauragadi magi councillor singda sinaraga makata ne yen thokpiu haikibani kanagumba kharana SDO na pau pide hairagadi madu aranba wafamni SDO ki maikaidagi de councillor khudingmakta matam chana pau yohon ki hari ngasigi irang aduda soklaba sing rims ta pukatuna laikanaki hospital da BJP Manipur Pradesh ki president TS Chaubana luchingba kangbu amana yengsinkhre ration card yenthokpada MLA na ka hena khud thingjinba yaningdi haina chairperson na penda phongdoraki TS Chaubana chairperson yauna councillor amadi BJP workers singda police na chathakiba thawong chumde thawdo asida MLA yauna chenari basing chap chaba thabak lokhatkadabani MLA gi mathakta case thangalagani haiki एक असिदा हाइरी MLA यावो यादे भारत के मफम पुनमक चलिबा फूड सिक्योरिटी एक असे लोकल बॉडी सिंग तवगदवनी मणिपुर की MLA सिंग दी केरोसिन येंब पांबा सिंग येंब पांबना कार अरु येंबो मुन नत्रदि यादे न तवसे याम तुकचनिंगाय कोने भारतीय जनता पार्टी न लेम थारोय अखोय हयेंगमक हाई कोर्ट केस तवगनी Manipurna India da tinkhibasi lamdamasigi yelhomi mutnabra haina JC ILPS ki convener KS Ratana phongdokre waphamasi ngasi committee asina sinduna Sangit Kala Sangam Hall Khurai Lamlongda ILPS ka mari leinana pangthokiba Imphal East district ki oiba leaders meet ka mari leinana pangthokpa mapham amada mahangna phongdokibani baumi singa unakiba amada mahangna makhata na phongdokibada Manipur gi yelhomi kanjanaba bill ahum assembly da pass tawkhraba matungda President ki table da namsinduna thambasi yaningde masigidamak Manipur ki chief minister MP minister Singh amade MLA Singna center da chatuna taksin pham thoklabasu ngasi phawba makhoi gi lokhat pham thokpa thodang lodana lakli masina bill ahum masigi maraibak tambangam dana lairi phiba masida tangai fadana committee gi maikaidagi akanba khongjang changsinaba phirep laure miyamna akanba khongjang asigidamak sem saduna leibiu haiki अखोन इंडिया पुलिस है अखोई मुख्य पुन मन दियो इंडिया पुलिस है अखोई मांग पुन मदे इंडिया के तो अतोप स्टेशन दा इंडियन कंस्टिट्यूशन इंडिया की लॉ ना मोइंगा शेली अनवान को बंगा शेली मोइगी अदु मताइबल सिंह मोइंगा शेली ने अरे कश्मीर सिंह स्पेशल पुबिन थमी नागालैंड मिजोरम दा नॉर्थ प्रदेश दा मोइ बजा कन्नबा ना आईएलपी चने करवी मणिपुर चलो दोनो मणिपुर की लेजरम बा अदु बा आईएलपी सु 1950 18 में मुसतबा अर्जु मो हिंगलो रुजु यादबा ईस्टर्न पेगो फंडेसु एसेंबली वाले बने लोबुजु चने वजु यादबा हंदकी अमु आईएलपी बिल हम पास दो अदुजु एसेंबली यादगदी इंडियाना पामेसी कइनो अखोइ मुरबदुराबो Manipur सरकार ना लुपा करोड़ कया चंगना पाखलिबा मणिपुर की इतिहास का सागोनरबा कंगला पाक के मपान चंचनबगी थबक चथरिबसे नीति नियम की वांगमदा चथरबरा हाइना चिंगनब लेरे हौजिक मपुंग फाना सेमजिनबा लोयरबा कंगला पाक के मपान चंचनबगी थबक चथब मतमदा नाक येता मपुंग फाना तौथोक्तुना मपान चंचनबगी थबक पाखतखिबा लंबी सिदा चलिबा मिपुंग खुदिमंगना उनखिबा ngaktani adumoinamak हौजिक खुयाथुंग ट्रैफिक पॉइंट मयादगे कंगलागे अवांग थंगबा गेट फावबगी मरक्ता कंगला पाकी मपान चंचनबगी थबक चथरिबा असिदे हानगी लैरिबा मपान चनबगी नुंगसिंग अदु तैथोक्लगा अमदे हानगी लैरिबा फिबमदा प्लास्टर तोक्सिनदुना मपान चनसिनबगी थबक असि चथरे मसिदा मरी लैनबा सिंगना मिडियंग अमत चंगद्रे चथरिबा थवंग असिबु मियोय कयाना पेंदबा फोंदोकनबगा लोइनाना सूरिबा थबक असिगी डिटेल रिपोर्ट अमदे थबक असिदा करी करी यावरिबनो हाइबदु मरी लैनबा सिंगना मियामदा फोंदोक हन्निंगी हाइबा वाफम सिंग थमनरकले मफम खरदना मपुंग फाना तौथोक्लगा नौना मपान चनबगी थबक पाइखतखरगा अवांग थंगबा सरुक्तना हानगी मफम सिंग अदुदा सेमजिनबगी थबक ओइना चथरिबासिना मियामदा चावना चममनबा पोहले चीफ मिनिस्टर नसु फिबा मसिदा अथुबा मतमदा मिटिंग चंगहनिंगबगी अपाम्बा सिंग फोंदोकनरकली ngasi numidang pung 8 khar helakpa adwaida sitkiba akanba nonglei nuksina manipur gi tampaki mafam kaya da yum kai uwa kaya amang ata thokre nonglei nuksit aduna maramoiduna impal gi maruiba mafam kaya da mai phangnadre hauji phabugi oina ahanbo oina phangba pauda nonglei nuksit aduna impal east west thobal masung bisnupur district ki mafam kaya da yum kai kaya humdokre langthabal ningombam da yum kaya humdokibadagi mioi kaya leifam leitre नोंगलाई नुक्सित असिना असोपन थोकिबकी पाउदी हौजिमकी ओइनदी फंगद्रे
सेमगत सागत फाउब लोइद्रिबा मोनुमेंट अमदे टूरिस्ट सेंटर भारत की प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ना खोंगजोम नुमित अप्रैल की तांग कुनगा हुमदोइद संगादुना मियामदा सिनगनी हाइना लाक्लिबा असिना मणिपुर की निंग तंबा ngakpagi लानफमदा थवाई कटख्रबा लाइवै ख्रबा इपा इपुसिंग अदुबो इंडिया की फ्रीडम फाइटर ओइना उहन्नबो होनरिबनी खेब चिंगथक साबा निंगसिंग युम्बी संगाबा मसुंग टूरिस्ट सेंटर मियामदा सिनब लाकदौरिबा प्रेसिडेंट की खोंगचेट असी कोरकोमना बॉयकॉट तौई हाइना कोरकोम की पब्लिसिटी कमिटी ने थादोरपा चेरोल अमना खंगलकले मियामनसु प्रेसिडेंट की खोंगचेट असिबु खंगबिदुना बॉयकॉट तौबियु हाइरि लिसिंग मचानिपाल मरबुद्रा माथोगी खोंगजोम लानफम असिबु थौना फरबा इपा इपुसिंग अदुगी लंगलबा पुवारी अमनी माइथीगनी खंगना खंगना ब्रिटिश की मायोक्ता अकनब लांथेंग चथदुना मरैबा की दमक थवाई कतकिबा खोंगजोम लानफम असिना ngasiगी मिरोलदा करी पाउजेल पीरी हाइबसी इरेचा मियामना नैनबियु हाइरि पुवारी की चौथोक जनिंगाय वैरब लानफम असिगे हौरकफम अमदे मसिदा माइथीकिबा असिना फुरुप असिगे तुंगलम चटके इचल थयन खिनब अमदे मसिगी नुंगी वाहनथोक असे ngasiगी मिरोल ना मिदेंग थंब मरुवै हाइरि लिंगजेल मानदबा येकनबा मसक खंगदना मरुप सानरुबा चिंग तम इचिल इनाव पुनसिनदुना मपानगी येकनबा थेंगनद्रबा असिगुंबा अरानबा असोइबा कया असिना फुरुप की तुंगी लाइबक लेपंगमलोय हाइबसे पुवारी की लिकलमना मयक सेंगना ताकली हाइरि ngasi chathariba ningtam lalho asida pumnamaki asoiba mityang mayam asi chungthoknaba khongjom numit asina irei chamiyamda khanthanabagi tanja piri ngasimak awat pasing asi mention na bakonabada india lengakna punba yadana basinba lalongda jingmi tami thau puminaba singna khangdaba yeknabaga samnaduna ihau asigi mayokta laiba reactionary loop sing miyambu ningtam lalhogi achumba poram pomittagi faidoktuna पूननब होनबा अपुनब लिंगजेलदा थाजदबा येखाइ थिनगाइबा पांबा लुपसिंग लेबननी हाइबेयाइ मसि चुमथोंनबा खोंजोम निमित लाकपदा फिरेप लौमिनरसि हाइरि खोंजोम वार मेमोरियल की अनौब युम्बी अमा सिंदुना इंडिया की प्रेसिडेंट ना संगानब होनरिबसि लाइबक थिबनी तौहैदबा थबक अमा मणिपुर गवर्नमेंट ना तौरे हाइना खोंजोम वार मेमोरियल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट मोइरांगथेम हेमंतना फोंदोखरै मणिपुर प्रेस क्लब पांथोकपा पाउगी मिफम अमदा महाकना मखाताना लिसिंग अमचमापल हुंबुद्रा निथोइगी अक्टोबर कुनगा माथोइदा मतमदुगी इंडिया की प्रेसिडेंट विगरीना मणिपुर की मियामदा निंगसिंग युम्बी अमा हांदोखे निंगसिंग युम्बी असि लेंगदना लैरिङै मेमोरियल कॉम्प्लेक्स असि नौना सेमगत सागतपगी थबक गवर्नमेंट पाइखतके अदुबु सेमगत सागतपगी थबक चादा कुंथ्रा फाउब यौद्रिङै इंडिया की प्रेसिडेंट ना हांदोकनब होनरि यामना मरु ओइरिबदि प्रेसिडेंट अमना हांदोकलमलबा निंगसिंग युम्बी अमबु थुगाइरगा अनौबा मखोंग अहुम युंखतुना प्रेसिडेंट ना हांदोकनब होनरिबसि इकाइनिङाइनि मणिपुर गवर्नमेंट ना पुवारी मुथतनब होनबिगनु अमरोमदा ngarang चीफ मिनिस्टर ना कोदोमपोक्पी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मियामदा खुसनखिबा सिसु लाइबक थिबनी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंगदसु पाउ अमत पीदे एमओएदा मिंग चंदबा एसोसिएशन सिंगदा सेनाहनबसि लाइबक थिबनी सारिबा कॉम्प्लेक्स असिसु निंगथीना क्वालिटी लेना सादे हाइके प्रोग्राम अथोइदा सोनेखिबा प्लान नदुबु निंगसन बोइना मतमदुगी भारत की प्रेसिडेंट बिबिगरीना 1972 की अक्टोबर की तान माथोइदा निंगसिंग युम्बी जी इनोग्रेट तौरबनी अदुबु लाइबक थिबदी हाइरिबा निंगसिंग युम्बी अदु कुतोखरगा अतोपा निंगसिंग युम्बी अमा हाइरिबा मफम अदुमक्तदा युंगे हरगा हजिक हजिक भारत की प्रेसिडेंट होइबा प्रणब मुखर्जीना अमुक हन्ना संगा हनगनी हाइबसे मसी यामना तौहिदब पोट अमा खंगनी इतिहास मुथप यारोय भारत की प्रेसिडेंट बिबिगिरीना लांबदो मदुगी पिलर दो मदु लोथोखर मतमदा तुंगी मिरोना बिबिगिरी लामीसे कनासु खंगबा गामरोय इतिहास का सागोनाबनी मतमदुदा मणिपुर की प्रजाना सुकी मति हरावगिबनी मणिपुर कन्नब होनबदा मथवाई कुवाक्ता हातन होनगिबा मथवाई खाखिबा कयाबो भारत की प्रेसिडेंट ना सकंगिबगी निंगसिंग बिलेरेना हरावगिबनी अदु मदु लौथोगा अमु लाइव प्रेसिडेंट ना अमु थासी की तांग तरागा माथोगी नुमिदांग पुंग निपालोम ताबा मतमदा मोटरसाइकिल तोंगदुना लाकपा मसक खंगदबा मियोय अहुमना नुंगै मयाय लेकाइदा लैबा मैरा संगदा फजदबा वाहि वाता सिजनदुना नोंमैना कापसिलंबदा मियोय तरा मरी सोखिबा थौदोक अदुगी मतंगदा ngarang नुंगै मयाय लेकाइ कम्युनिटी हॉलदा मियामगी मिफम पांगथोखरे
ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ UCM ꯑꯃꯨꯀꯣ ꯍꯦꯔꯤꯀꯣꯟ ꯑꯟꯖꯨꯃꯥꯟ ꯑꯃꯨꯀꯣ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯗꯨꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ Director General Indian Council for Cultural Relations ICCI Ministry External Affairs के Ambassador C Rajasekhar Nangasi Chief Minister Okram Ibobi unakre लेबाक वाथुक ओइखिबा Regional Institute of Medical Sciences RIMS की Dental College की Dental Chair लेबग मरी लेनना मतमदु की RIMS की Director Dr. S. Sekharjit ngasi uripok Cherap Court लेबा District and Session Judge Imphal West की कोर्ट मसा लाखरे Special Judge M. Manoj Kumar की कोर्ट केस असिगा मरी लेनना accused ni हाइरिबा पार्टी मंगागी मनुंगदा पार्टी मरी Defense Council का लोइनना appear तौखे अतोपा पार्टी अदु मपान लमगी फार्म ओइबना Council nek nanaba matam khara pibiu haibadagi court na khanakhibaga loinana mathangi hearing me thagi tang taraga nipal da chathana ba court na lakthoki panbayai lisingani taraga mathoi da linkhatkhiba dental college asige dental chair leibada company da leiba mamalga supply tawrakhiba mamanga ka hena khenai haiba wafam da leibak wathok oirakibadagi Manipur government case asi CBI da sinaduna akhanna thigathan kibani CBI की माइकई की चार्ज शीट थागलखरब मतुंगदा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इम्फाल वेस्ट की कोर्टना चार्ज शीट अदुबु याखिबगा लोइनना चार्ज हियरिंग चथनब थबक पाइखलखिबनी थौरांग अदुगा मरी लेनना केस असिदा का हेना चेन्नई हाइनरिबा मतम अदुगी डायरेक्टर डॉक्टर एस शेखरजीत यावना एक्यूज मंगामक मसा कोर्ट अपीयर तौनबा ममांगदा खंगनखिबदगी ngasi laknakhibani हारि Lagri April Kunga Humdoi Khongsom Numina Lakpada Manipur Legislative Assembly के Speaker T.S. Lokeshwar Singna Mamaleba की दमक मतवाई कटखरबा लैखिद्रबा इपाइपु सिंग मफमदा इकाई खुमनब उलकपगा लोइनना मियामदा यापा पाउजेल पिरकले खोंगजोम की लानफमदा मथौना लैरबा पौना मेंजोर चिंगलेन छना अमदे मणिपुर की अथौबा मपारी मयामना ममालेबा की दमक ngamjaba thakta kathokuna mathwai phawba thakibasi aikoina kaidonungda kaufam thokte Manipur की दमक अंगम बथाकता कथोक मिनातुना नुंगाई याई फफे लमदम अमा ओहेन्नना बा पुन होना मिनरसी हाइरि हौजिक पाउगी मरकथना चेम्बर ब्रेक अमतंग लोमिनस मणिपुर की अहानबा ब्यूटिफिकेशन सेंटर मफम सिदा माहिंग उरिंग उनसा खुइबा अरिबा दाकफम फहनबा ngami टेटू मोल फ्रेकल न चिंगबसु लौथोकपा याई हकचांग की अहेनबा फेट पामदबा बॉडी की हेयर लौथोकपा याई ngasimak unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MG Avenue Imphal Delta Tutorials for CBSE. Admission open. Class 9, 10 and 12 Science from April 4. Class 12 Arts from May 4. Class 11 Science from June 6. Vacations course for Navodaya and others from May 4. For detail, please visit Delta Tutorial between 6 am to 7 pm. Lengshin Birao, Sarma Opticals BT Road Imphal na special offer pijavaga loinana hodok chare lens khaktumak laigadaba scheme scheme masi pambiba singna isagi mit ka chanaba fiber lens ama leibigadabani aduga adomgi apamba frame ama free de pijagani khudong chabasi lobiu ngasimak lengsin birau Sarma Opticals opposite Johnson School BT Road Imphal Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre Lifsaf Shiraf Sijinabiu, Adungi Awaba Punama Koknabigi Pambaini, Diabetic Naraba Anaba Shinashu, Sizinaba Yaraba, Lifsaf Capsule Shoe Pangbigani, Lifsaf Siraf Amadi Lifsaf Capsule. Naraga Laing Babudi, Narjinga de Saxel Hobana, Henafay.
delightful cupcakes with creamy vanilla filling. From Winkies, the cake specialist. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Break matungda amuka na taranok cheri makata pa pauda. Education sector chawkhalaba matamda lamdamasi chawkhat lamjelda khong thangjinba ngamgani haina Education Minister Dr. K.H. Ratan Kumar na phongdokre ngasi ZEO wanggoida pangthokpa nauna Education Minister oiraklaba Dr. Ratan Kumar bu okpagi thoromda mahakna wapamasi phongdokhibani thoromaduda MLA Olukhoi amadi MLA Karam Shyam Susargyaki Minister Ratan Kumar na makata na phongdokhibada Government school sing na private school sing daki sothari basi miyam na government school sing thajabo walakpanani adubo hauzik lairiba government school gi oja sing asi awang ba thaki mahai masing phanglapa ngaktani miyam gi thajaba manghandana ba government schools gi oja sing na masa masa gi mathokdang phajana pangthokpa tangai phade haiki International Labour Organization amadi Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy Manipur University anina khushamnaduna Indigenous Women and Domestic Work haiba thimda numit nini ki oiba International Validation Workshop amangasi Manipur University ki court hall da hodokre hodopaki thoromda Manipur University ki Vice Chancellor Professor H Nandakumar na haikibada Manipur da lairiba nupi singi marakta domestic worker oibe yauriba asigi horokpamde armed conflict leiba lairabana henba amade social exclusion leibana ni haike Thoramaduda guest of honor oina sarugyakiba International Labour Organization for Southeast Asia New Delhi ke international standard ke specialist Coin Compare na haikibada sotharaba indigenous amade tribal nupising asida International Labour Organization ki convention amagi matungina makoi bungakpi senbina bamadi makoi da thabak phanghanbana chingba provision kaya lei haiki ngasi ki thoramadu da Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy ki director Professor E Bijoy Kumar su sargyaki Street lighting ki transformer khingata maramna 11 kV kawa feeder amasung 11 kV Kanchipur feeder na konba consumer singe mai hayang ayupung taradagi nungtilgi pung mari phauba phangloi hari Manipur Sarkar ki Wet and Measure Department da calibration tower amangasi Consumer Affairs Food and Public Distribution ki Principal Secretary MH Khan na sangakre ngasi ki thormatu da department ki controller L Nipendra Kumar su sargyaki Nipendra Kumar na department asi economic development ga yamna mari leina ba amani Department asina state asida chalaibe yaba ek amadi rule sing chanhanduna thabak tawri haike Principal Secretary MH Khana India ki state singda Wet and Measure Department asi yamna maru oibana Manipur da su department asi mapangal kalhan batangai fade mari leina ba minister ga tanaduna department asi mapangal kankhat hanna pakonar kani haike Manipur gi Puwari dagi laklaba chatnarol lichat amade maitai gi punsirol ga lai harau baga yamna mari leinei haina ningthau lai semba sana jawbuna phongtokre wapamasi tokpa chingda leiba khuman pokpa ibudaw amade ibendau gi nauna saba laisang sangaba gi thoramda phongtokibani laisang asi Manipur State Rural Roads Development Agency da thabak tawriba Haubizam Balidasna maki laikhidraba mama ibema Haubizam ombi thambalsana devi gi mingda katpani Sangabagi Thormadu da Lai Committee ki President Manglem Jao Khanagi Minister H. Kangjamba, MSRRDA ki Additional Chief Engineer T.S. Shyam Sundar, S.C. Brojendro Amadi Atay Masak Naiba Miyukia Susaryaki. Thormadu da Wangangla Duna Laishang Adapukat Liba Balidasna, Laishang Asi Maruena Maitay Lining Lichat Ka Mari Lainana, Tabak Thorum Kaya Pangthokpada Mating Oinana Bakat Pani Haiki.